6. Hi guys, ini vlog sini. Dato ba nakatunga na tas. Study ko. Sobra. Karo. Sige lang itag study inday. Kay wa mo kita lang buhat. Grade 7 o. Inana kinang life. Pero kintira di ito. Inana jud ang life inday. Ikulayan mani pa. Inana kinang life nimo. Kay kinder pa man ka, study jud ka pirmi. Inana jud ang life inday. Grade 1 nimo, magtuon na gyapon ka, study lang gyapon ka. Grade 1, grade 2, Oh, grade 7, study. grade 8, grade 9, grade 7, grade 8, grade 2, grade... Grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 10. grade 11, grade 12. Oh, na. College na ko. Oh. Sige jud kag kuan. Sige jud kag study gyud. Wa kita. Ayaw pag kuan study ang ibutang nimo sa imong study lagi ka. Wa jud kay kuan. Na yang ngan guys oh. Yan ang gisuat guys oh. Muni yang writing guys. Siya ni nagsuot ani guys. Kuha din suot anak. Writing. Guide na na. Aw, good guide ene. Sos mo ring nindot. Nailad ko it's a frank manday ni day. Ano imong haday kato it's a prank dito guys sabi ko ihatong agi kay magkahibong man perminti man inato bili pa. Ay si kag tudlo unsa man na ay si kag tudlo. Lain na lain. Si kag. Inana junang basta pobre. Pero study lang yun. Bahalag pobre. Sige na lang. Hi. Bahalag pobre. Antod atong katiguangon. Wa jud kinutuban hindi ang kinabuhi hindi kibaw ka. Sa kinabuhi wala joy kinutuban. Kutuban ba sa kinabuhi ba? Hantod ng may gininhawa pa. Sige lang gyud maning kamot lang gyud ikaw man mo eskwela. Trabaho naman sad ka. Ana. Tigom kag kwarta, unsa ba magnegosyo ba ka? Ana.